Hello everyone and welcome back. Today we will move on to geography subject for the first time. Well, to begin with, you might not understand what the meaning of geography is. Geography means the study of places and relationship between people and their environments. In geography, we explore both the Earth's surface and the human societies. Furthermore, in Greek word ge or geo means the earth, and graphos or graphia means to write about or writing. So we can literally say geography is the study of the earth, the environment, the atmosphere, its resources and population. Okay, let me show trong chuan ti mai tiang geography kan ti hi soi deuh duang nga ya a thui ang renga hei kan voi khat zirna tu nia British English kan ti khumi British ho English man dana chuan geography an ti mai a hei mizo ina tamzo ina geography kan ti hi mo ma se khumi USA North America a khu chuan an English lam ve dana chuan geography ti loin geography an ti ve thungani o kha hriat than tur ani British English le American English ein ang lo ni geography ti chu British English ania American English a chuan geography an ti thungani adik ve a aman thei ve bokani chuan geography kan ti thumal hi man lai iso Krista pian ma BC mo before Christ iso pian ma ti na ni chumi BC zani somli vel khan Greek miro pui takmai Eratosthenes anti chuan alo mang ma sabera hemi geography ti trong hi mo he Greek mi Eratosthenes ahi geography muchuak tu founder of geography ti nan so hial trinani Eratosthenes ahi mathematician ani engani mathematician kan ti chuanin mathematics lama formula le theory lam muchuak tu le mithiam bik soinan ni tin astronomer ani boka arsi le engani van lampang chanchin planet ti demo katiang zirmi khani boka tin poet ani bokani poem min ringa tro katiang poem kan ti katiang hla mo hlaril tak phu thiam poet ani chu Eratosthenes chu mei pa ka engani man lai chanchin le thil luizirmi historian ani boka tin scientist ani bokani Eratosthenes hi thiamanga hle dinani chu thilpo asha hle nge yang ti chuanin Eratosthenes ahian hei tun lai angin computer le thiamna khol changkang tak nei mi lovin kum sang ni ai tamma kalta khan engani khovel pumpui len zong hemi a size hi dik MMA na lo chu chuak dei to ni mathematics thiamna mang chawin amak le mei khovel hi amu mani ti po heti lai kum BC zani somli vel kalta hian Greek te ho shim Greek nam hian an lo hre dei to ni khovel hi mu mani ti mo kum sang ni chong kalta khan ni chu ti chuan khovel hi ni khat atan voi khat a vir a rotate chuak ani ti po hi Eratosthenes hian a lo hre to boka alandana chuan Greek ho hianin an lo hre hle to ti na ni chu mi kan khovel hi kum sang ni kalta dei to khan an lo zirna sa hle ti na ni engtin yan hriat kan ti chuanin ngani ni enga tangte ni thla hlim thla tangte a angle te a degree te kha mathematics man an te ta tin ni ok lem kan ti te hemi thla ok lem kan ti atang te khan ni thla te khan an mu thei ta tin ni hi a biala tin an han mu ta tangin thla te lo biala khatang khan tin manin chu ta mo map pen siam chuaka thil mu chuak no la ni Greek ho hin lo fing le ni zirna lama kumsang ni kalta khan khovela po mason ber achak beran lo ni to thriani mo Greek ho chanchin kha voina kan zir lutuk don lova geography ti hemi atong thumal thrim hi kan soizau don ani photina geography omzia ti chon geography ti tong thumal hi Eratosthenes hian anmani Greek tongin mang masa berani anti ni mithiam te chuan mo Greek tonga mang masa berania ngai ani Eratosthenes hi ti chuan Greek tong chuan geographia antia gemo geo chu art themi khovel soina hi ani graphia emo graphos anmani tonga chon Greek tonga chona omje chu to write about or to study about chumi chungchang zir chu tinane the joining study of art ti pana sai theni chu geography ti omje chu
chuan geography chu khovel le achunga thil om mihring le a che vel boruak sik le sa te thli tui thing le mau thlai le lungchan chin te lei hnoi le lei chung ril te pawniang chu achunga cheng te le min ngong dan te mo mi pui che vel le kan de chuwa kan thil mu chuwa te khang lampang zirna kha geography chuan zau takin a huam vek ani tin geography hi science peng science pakhat poimo tak niin tun lai chuan kan zir le na sa tawni. And for our first chapter we will study about the Earth in the solar system. Chapter 1 from your textbook. You can also put your textbook beside you while watching this video. I hope it will help a lot. So in this chapter we will explain about the solar system, the sun, the moon, and what are asteroids, what are meteoroids, and many more. Okay, so if you do not catch or do not clear enough this explanation, or we are about to explain, you can replay this video over many times, okay, even from the beginning. And that's entirely up to you. Okay. Ole, tlaya te khua alo thim re re ya ni atlak fel nu de atangin van lam hi han thlir chho ila rc te chu tlem te te in a thanan lo de keu keu tana zana rei tul tula an engin an moi em thrin ani chiar sen pon ni lo ani ti chuan rc te hi uluk takin han thlirila diamond mo lunglu kan ti mai hi anang ber ome tin rc then khat chu an de zok zoka a then chu hemi thla mun ang mai hian aneng top ringot thung ani ti chuan rc te ang bokin ti meng thla mun po khi kan mun em em a tin zan mai chu soilo chuna te po hunin ang lo tak taka thla hi mun khi kan mu thin ani tero om na mun a position te point thak fowa tin alan dana shape te po inang lo tak takin om thin ani a chang le biela chang le chan ve kan mu thin ani a chang na eng em thin bok ani mo ti chuan full moon hi hemi full moon kan ti hi mizo te chuan zana lo en kul to chuan thlabial zan mo thlabial kan ti mai thina tin full moon thleng tur hian thlakhat vel el or tal chu hunna momo veni mo tin india rama hei chong upato tak mai khovela chong upaber jingan soi sanskrit chong hi india rama tanga chuak ani hemi sanskrit chong hian full moon hi purnima anti ani mo ti chuan new moon ti a om le hei hi mizo te chuan thlamang zan te kan ti mai chu melima kan mong hian sanskrit chong chuan new moon hi amavasya an ti le bokani mo ti khanin thla lo om lo in siam thar le tur khan new moon an ti ni sa pa chuan mo ti chuan in crescent moon ti om le boka crescent om zia chu thil kwal thil curve mo curve thil curve asir ton zoom ve soina ang hi ani pika kan mu picture kan mong hian tin crescent moon hi mizo tong anga chun kan nei sang em lo ma se thlabial le nge ni thlamang ni lo khang ho kha thladet zan emo thlade kan ti meya chu crescent moon ani meya crescent moon hi chi ni in om ve waxing le waning crescent om ve ni ti chuan adang om le thla hi en dan sang nei kan ti kha shape inang lo tak first quarter le third quarter om le alan dan chu hetiang hi ani ti chuan in picture kan mong hi ni maya thlabial full moon atanga first quarter hi full moon atang chuan ni sari nuwa mu thei tlang puya tin third quarter mu tur chuan ni som ni pani vel nga angai ve thin ani chuan ti chuan heng ho hi tlang pui chu nia cha ta kan mong hi anon soi tong khan heng lo po hi zir chip chirna chuan asang zo ka chuan zirna sang zo ka chuan ala om chawani tin cha ta mi hi uluk deuin kan endonia full moon te new moon te crescent moon te khang ho kha kan hre theu donia ole engwangin nge chuna te heng thla eng le rc eng te hi kan mu thei lo kan ti chuan ni eng hemi sunlight mo sun ray hian zana kan mu thin te kha a hlia khu vek thin wang ani chu wang chau chuan kan mu thei lo ani ti chuan king ni le thla te le eng thei chi zana kan mu rc wana kan mu ho zong te po khi an vaya soina chu celestial body heavenly body tin an soi thin ani
a then te chu a lian in an hrol em a then phei chu an sa em a an vote em bawk ani then khat ero chu boruak danglam tak tak gas an ti sang sang ina abo khat chuk te po an ni ti chuan heng celestial body heavenly body te pon ti a heng celestial body then khat te hi en na nei te an ni de oveka then khat chuan lumna an pe chuaka lumna pe chuak thei tur ko pin an ma ani po an sa em ani mo then khat chuan en na sa tak light mo en na sa tak an pe chuak thin bawk ani chung ang celestial body te chu abik takin king rc te khi an ni bawk ani example a chuan tin hemi tuna ni mo kan mu mek san a hi hemi po hi rc ve tho ani a in lo hre to ngayem ni po khi celestial body en na le lumna pe chuak thei rc ve tho ani ti kan hre theu don nia a hnai ber ani ti chuan rc dang tam tak te ero an omna hlat em awangin an lumna le en na te chu he lei kan chen na art kan omna atang hian kan dong songin kan tem pha ve lo ani an omna hlat wang ani mo van khothiang takkara van lam kan hoi chho chuan omzenei taka rc hlom om khom hi kan mu fo thinin ka ringa heng rc hlom om khom te hi constellation an ti ani ming sang sang an nei tir ve thina alar zol soi teila arsa major latin tong ania om zia chu english chuan the great bear or the big bear savom lian tak soina ni heng te po hi constellation lar tak an ni tin abulloka hian pakhat oma chu arsa minor antini minor chu te jok soina ni mo chu the small bear po antini heng rc te hi hlom sari ten an oma ti khan hlom sang sang an oma chung in thak dang lam ngai mi lo hlom om thin te hi constellation rc hlom khom soina chu ani textbook kan keu chuan page number 2 figure 1.1 a khan kan mu theyang le celestial bodies zinga en na le lumna pe chuak lo an om ve nuala chung te chu planet an ti te hi ni hei kan lei kan chen na po hi planet ania mo ni atangin en na le lumna le hei heat kan ti te light te kan dong ani ni atangin mo ama in khovel hian en na le lumna pe chuak me lo ti na ni chu tiang bokin khimi hei kan chak loka thla eng kul khiom khi khimi khi po ki celestial body thawania en na le lumna khovelang thoina pe chuak ve lovani ni atang vekin en na le lumna te po adong ani zana thalo engkul kan mu hianin ama khiana eng na en na anei ti na nilovin ni na a en na wang khan na eng ti na ani kan lo theu don ne chu o thla khen en na anei lo ni sanin ni atang vekin en na dong ani mo thla apo khen lo om taila khovel hi han en wangwangila thla tang khian khovel hi enge moti me olanga chan chu ni na en ve thau ti na ni chu tiang chon ngai to na man thiam tu ni mo chuan planet ti thumal hi ni china kan lo sei to atir lama greek ro pui tak nam ro pui tak te mo eratosthenes ate kan sei to kha khami te nam khanin an lo mang chuang ma saber ni planetai antia chumi planetai ti chu greek tong ani english chuan wonders ti ani mo wonders ti omzia chu mi emo thileng po mi wak vai mo wak vel soina hi ani mai hanin an kal ti an wak an kal ti na ni chu planet omzia chu mo greek tong ade chuan ti chuanin kan hriat le tur chu hei satellite ti oma satellite mo thla khi satellite ani inge satellite kan ti chu a thui hroye mo hnungzui tu ti na lam soina ni thla moon khi khovel satellite ani tin vana khianin hemi khovel bullok ang hnai te hen satellite artificial a oma siam chop mishing in satellite hi kan siam chop ve thin ni mo ti khanin khovel tia kala vir rol khan lo vir ve renga zana te po han mu fu chang hi om thina this exact thin ni mo chuanin hemi khovel art ang chi hian planet dang te po hian en na le lum na hi ni khimi sana tang khian an dong ve veka khovel ang thoin thla hemi moon mo satellite thui shoi hi an nei ve fer fur hlomani khovel hian hemi moon hi pakhat chi aneya chuti rualin jupiter lama ero chun som pakwa vel anei ani ome hei po hi la confirm lo engemaw zat ala omni in hriat ani a nasa kan hrianga nasa chu khovela space administration lama an lara hei thlalon ti te le khovel lampang khovel pon constellation
lampang te le engeni planet te zir chiang tu outer space mo space lam zir chiang tu te an ni a an lar em ni hemi te hian an la confirm lo ming official taka an la pek lo hi Jupiter ate kimi Saturn ate khian thla hi alo om nual nin tun hnaya an hrechuak le bok ani ole tuna chuan asteroids le meteoroids ti kan zir le dona RC te planet le satellite kan ti pialama khian ni khi hel tu anom ve a chung te chu asteroids and meteoroids kan ti te hi an ni kan solar system a hian ni hi alu bera atangin heng planet pariat tele asteroids and meteoroids kan ti te hian an hel ve bokani tin planet puitlinga chiar chi alo planet te takte te dwarf planet te po an la ong boka chung zinga chuan Pluto te Ceres an ti te hi an tel ve bokani alar zol te ti chuan kan hriat tur poimo deuh chu hei solar system a hian sang ni le paruk August 2006 August ma zong kha chuan planet hi pakua an ni thina kan lo hre theuin ka ringa Pluto hi planet pakua na a an chiar tel thina ni International Astronomical Union meeting khami August 2006 an neya khan Pluto hi Ceres te ang bokin dwarf planet a an chiar tel ta a chumi wang chuan Pluto hi planet pa ngai tangin an pai ta ni an chiar tel to lo ani ti chuan dwarf planet a an lo chiar ta a chuanin tuna hian planet hi pakuan rovin pariat in zirlai bu zong zonga khovel puma thlak alo ni ta ani chung te chu Mercury kan ti te an oma Venus a om le a Venus hi mizo tong chun chongmoi kan ti a zana te po han en chawila Venus chongmoi hi mitlong pon mu mai theina langa ade ve jek jek ani planet mani semo RC angin alang ve ni khovel tang chon chiang te kan mu ve thei lova tin Earth thele kan chen hi ni le a tin Mars om le a Mars chu sikesen anti ni tin hriat tur chu Mars a khianin hei mi khovel mi thiam NASA kan ti te ho po hianin engani khol eng mo rocket te kap chawin a hmun deilunga te khi thila han zir chiang to a tin hriat le tur chu Jupiter om le a sang chuana kan ti ni mizo pi le pu te chuan man lai tang to in alang ve thini khovel tang po hian mo eng ve pe pe ta heng te hi telescope nena en lo chuanin chiang takina mu ve thelo ni tin Saturn ala oma Uranus om le a ti chuan Neptune hi to ber ni ta ni heng te hi lo ni ta ni chuan heng te hian ni khi an hel na tur an kong bik an nei sang thlapa chung kong bik te chu orbit an ti ani mo na milema kan huang zel hian a bial chung ri na mi zel khini ti chuan Mars le Jupiter in karvela khian tuna kan soi tur mek asteroid kan ti te hi anom khoma a hlom devin ni khi an mani orbita ve tho chuan an hel ve ve kani ti chong hen ang om khom na mun bi khi engani asteroid belt an ti ni hei belt te chu kan hrianga kong hren belt ta tang ringot po hian ngai tu la kan hravek ngang khatiang deuh khan anom kual roi me a arap omang reng ani lungke dar noi ang mai hian an langa tin heng asteroids te hi kan hriat tu chu eng tin nge an lo om ri ngon na chan hi scientist te hianin an zirna sa hle mai ni scientist na an thluk na an siam dan le an soi dan chuan kum tam tak hun tam tak kalta a planet lo om to thin te chung puak dar atanga lo in siam niin an soi thin ani achang chuan ni a hel na orbit atang hian heng asteroid te hi an lo chuak ve pal thina orbit atang hian mo chumi thlok dar vel le ron kalkual te chuanin hmun sang sanga thlok kuala chen te chu boruaka an tham rala an sat em awang ten gas a ten changa tin athem noi chung te chu khovela te po an lo tla ve zeu zeu thina tun hnuwa te tun lai te le ma lai te pon an lo tla to thina ni entir na han soila ma sanga dinosaurs ho te thi mang vek na chan nia anrin ber chu asteroids hi niin an soi thin ani le ti chuan meteoroids kan ti te chu chi thumin anom sang thli a chung te chu meteor an ti te meteoroids le meteorite te an ni
uluk deuh chia tu ne meteoroids chu lungnoi asteroid ang deuh ho kha an ni a ti chuan hei hi meteor chu ani a tin hei hi meteoroid alunga kha ani le boka ti chuanin khowela te lo tla planet sang sang ate khatianga ke them te muturom khan meteorite an ti ani le ti chuan heng meteoroids kan ti the khoi tangin local kan ti chuan ama kan lo soi asteroid belt kan ti khang ho atanga ake them local te kha an ni a tin kimi Mars le Jupiter in kara khianin asteroid belt om kan ti kha o khi mi zau tak mai ki omani tin thla tang po khen thlake them ti te Mars atanga local te po nin meteoroid chi tam tak chuan ngai thina tin engemaw a local changa khowela lo thlo te chang hi om zeu zeu thina Russia rama te Mexico te pot la thini hengte meteoroids te fek an ni khovel ron tla hi mo lo charfu chang te po om mai thini rem chang anakina hengte hi khovel leilung ai po upa ni anti thin ani ole atop kan khar na turatan a conclusion na tan engemoni toite te kan soi fi do na uluk de kan no chin che do ni distance of the moon and the sun tini khovel atanga thla khi a hlat zong chu kilometer noi thum singriat sangli zali velani kilometer noi thum singriat sangli zali ani tin tuna ni sun omna ki khovel atanga ni omna ki 150 million kilometer ani a hlalu tukani chuanin ni atanga khimi sunlight ron thleng tur po hianin eng hi akal chak biaw ania minute riat lai amamo veni ni atanga khovel ron thleng tur hian mo ti chuanin hun chia dan toite te kan zirlai atanga kan hriat tur te kan en lenga darkar somni pali chung vel chi hian khovel hi voi khat avir kual chuak man chi a chu ni khat one day soinan hian kan hmang bok ani dakar somni pali chung vel chi hian khovel hi voi khata vir kol chuak man chi a chu ni khat one day soina ani ti chuan ni somni pasari thakhat don velang chi hi thla hian mun khian mo khovel hi a hel chuak man vele a chu thakhat one mon soinan hian kan hmang vele ta chi bok ani tin ni zathum somruk le panga chung vel chi hian khovelin ni hi a hel chuak man chi a chu kum khat 1 year soinan kan hmang le chi bokani antinan mercury kan ti kimi planet ta ma saber khi a orbit kan ti chu kan hriat to kha a hel na kong big kha a fix path an ti mea kal kong kha a orbit kha khovel aina jim zo ka wangin mercury orbit hi a kum khat po hi ni somriat paret chung chawani omje chu ni somriat paret chungin ni a hel chuak man big ani khovel ain mercury kum khat chu arei lo big le tina ani chu ti chuan heng word te kan soi fi lenga milky way mizo tong chuan classic kong kan ti maya arsi tam tak om khom na eng moi em mai hi ani thala kan hmu hian ade tuar mai ni galaxy kan ti hi kan soi fi lenga arsi tam tak om khom na le chhum ang tak tak cloud kan ti maya wana chuanin hemi le chhum ni chi lo van thengrenga khianin chhum mak tak tak te tamani khing chi sang hreina a khu luk na hmun le boruak gas chi sang ina atom kha na hmun hi milky way chu ania tin tuna kan omna galaxy hi milky way galaxy tin an soi bok ani tichuanin universe kan soi lenga galaxy tam tak om khom na hemi zau tak a hi universe tin an soi bok ani ole he topic hi kan lu chil ma in heng te hi kan hriat ma sak vek tur ania nakin zela geography kan zirzel na apo apoimo chho char to don ani chu wang chuan hei tuna map hi uluk takin kan lo en vek don nia atlang pui chau kan soi photang number 1 a chuan continent continent te hi mizo tong chuan khomwal pui tin kan soi mai thina khovela hian khomwal pui kan ti lian tak tak te hi pasari an om renga chungte chu Asia Europe Africa North America South America Antarctica le Australia te an ni
Australia khomol pui hi Oceania ti te pon an soi thin ani ti chuan a dot le a chuan ocean kan tia chu chu tuifin ria ta om le a chung te chu Arctic Ocean, Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Indian Ocean le Southern Ocean te an ni tin kan hriat tur chu tun hnaya news thara oma Southern Ocean hi ocean anga chiartel ani ngai lewa tun hnai sang ni som ni pakhat kum tir chawa khan ocean angin an pom ri a amai ro chu International Hydrographic Organization IHO an ti te chuan 14 June 2021 thleng khan ocean a an la pom nget chi lo ani ti chuan tun din hmuna khowela hian ocean kan ti tuifin riat hi pali a om meka Southern Ocean hi pom emo recognize ani chuan ocean hi panga angpuina soi thei to ani ti chuan equator om le a globe emo map kan en chuan alai taka rin phei om thin ani mo ti chuan khovel earth hi uluk taka kan en chuan alai taka rin phei ngil tak om thin hi equator tin an soi thina equator line equator zone ti point an soi thin ani map kan en chuan equator line chunglam te hi north marlam ani a hnuailam hi south chimlam ve thung ani mar to pa hian pole ve oma chu north pole emo south pole tin an soya chim to pa ve thung hianin south pole hi om ve thung bok ani chim le mara pole ve oma chu pakhat north ania pakhat south north pole and south pole ti na ni mihring te po helai hmuna hian hemi pole a point a takin an thleng ve to a an kal ve to ani ti chuanin hemispheres ti om le a hemispheres ti tong kam hi kan la shelo mai theya HEMI ti hi Greek tong atang boka lo chuak ani a half a chan ve soina ani hemi mo ti chuan Latin an om le a nam fing le lar tak an ni a man lain chung ho tong chuan hemi hi hemi ti lo ni chuan semi an ti a sap tong chuan semi te pon ti me SEMI half soina tho ni a chan ve mo le ti chuanin equator line chunglam north kan soi marlam zong kha northern hemisphere an ti a equator line noilam zong map kan en chuan south lam zong kha southern hemisphere an ti bok ani chinchi areng tur ani ti chuan kan hriat ve hrim tur chu khowela hian mihring tam zok chu man lai tang to in northern hemisphere lama hian kan cheng deuh fur hloma 90% chuang hi northern hemisphere lama hian kan om fur ani mo boruak sik le sa lo nuam to boka mihring mamo agriculture kan ti hei thlai te bu te khatiang ti nan khan lo rem po ni mai te tin resources kan ti kan mamo engkim in nga anan hianin northern hemisphere hi du thu sam ani le tuna chuan kan explain thui to boka kan thu pui bertur Polaris lut toila Polaris kan ti hianin mar RC soina ani ti chuanin North Star te po an ti special big na MMRC danga anei lutuk lova leia tanga khovel tanga kan hmu thei china chuan RC eng berte zinga somli parupna mei chau ani ti chuan Polaris kan ti North Star danglam big na ero chu hemi North Pole kan soi chung zona chi hian Polaris hi oma omna ero hi chu hla ang renga khovela tanga hankal tur po hianin kummak ta duai tam tak angai ni rocket chak ka kal tur pon thil pakhat kan hriat tel ngei tur chu man lai kan mizo pi le pu te khan RC hi an lo zir ve na sain an lo chin chia ngun mai thina RC tam tak kara mar RC hemi Polaris North Star kan ti hi an lo chin chia ve boka RC dangte an chet son vek line mar RC ero hi chu a che son ve ngai mi lo ani ti po an lo hre ani kan lo hre to ngaiam chu hei tak hi Polaris North Star danglam na big tak chu ani a che son ve ngai lo ani a om na ngaya a om char thiani a makot mai mizo te chanchina lo lut le ta lokila tuna Polaris the North Star hi mizo tong chuan mar RC kan ti to kha mizo upa te chuan an hriat tir chuan Sisil an tia enge Sisil chu kan ti chuan RC dang te chu an che son veka mar RC big ero chu RC dang te anga a chet son ve ngai lo awangin asila akal thei si lowa RC sil Sisil ani tin an soi thin ani sil ti omzia chu hei kan in fiam chau nap zo te chuan kan hri anga kan chawa kan sil thin ani kha chu tiang chu ni
engpo chu ni se Polaris the North Star hian RC dangte a in enna anei big chuang lawa engtin nge Polaris the North Star chu kan lo hmu ve theyang kan ti chuan zan thiang tak noya van lam kan hoi chho anga hemi video tirlama constellation kan lo explain to a kan soi ang khan Ursa Major kha kan zong mu photang Ursa Major chu the Big Bear mo savom lian kha ani a the Big Dipper tepo an ti ani mo dipper kan ti chu o milema kan hmong hian no chi khat tui suan ang hi ani a khatiang kha an ema wang khan the Big Dipper tepo an ti ni chuan the Big Dipper hi kan hmu to chuan Ursa Major kha chu kan hmu zui ngal thei mai anga mo kan mi thlapon kan ro thenga tin the Big Dipper mor lam mo dipper ti sei asuana lama hian RC pahni an oma chiang takin hmu tur oma chinchi areng turani he RC pahni te hi Pointer Star ti in an soi thin ani ti chuan Pointer Star atang hian a om velin kan te chho mai anga North Star Polaris chu kan hmu to mai don ani enge North Star Polaris hi a hlut na le tangkai viona kan ti chuan hemi North Star Polaris mo ma RC kan ti hian mar lam North chung zona enge ni a om reng thin wang hi ni boka atangkai na chu Polaris hemi North Star lam kan hoi to reng chuan mar lam direction hi kan hoi sa reng to ti na ani direction hi chili in hlomli in anom ve a north east west and south mo NEWS news te pon ti ni ti chuan hemi North Star Polaris hi man lai tang to in long le sakora jin mi te mo navigator kan ti te tin missionary kan ti te sumdong te le map manga jin thin te chuan map an man don reng in zana te hemi North Star Polaris hi an han zong thina an mang tangkai thin le an kalna tu te po ti khanin an om ngai lo na rama te pom ma se an chu thiam hal vek thin ani map mangin mo ti chuanin North Star Polaris hi equator line ni china kan soi fia to atanga northern hemisphere lama chau alang thei ani mo omzia chu equator noilam southern hemisphere lama te kha chuan an mu ve thei lo ani mo Australia vel atang chuan a mu thei mi lo ti na ni hemi Polaris hi mo mizoten kan hriat dan hi khami china khan du tok phot toila zirlai buchung ba ka pon lam kan soi zau ta hle men hlok pui thau ka be se ni tinar si chan chin mizo te hriat dan ti le khabu mizo paroi pui tak mai le lar reverend liang khayan sang khat sakwa somsari panga kuma asia van lam le arsi lam te hi hriat zau emo hriat zau bet indu chuan lo lei ve ula cheng som thum man chau nia le khabu wang to tak ani le khabu dora in lo en ve don nia indu phot chuan tin RC kan soi tam tak hemi video ka han soi te kha mitlong po a han mu thei vek ani a tin classic line mu anuam bera fia ber bok ani ti kha kan soi te langa tin tunai chuanin hengen hei telescope changkang tak tak te po thatak tak lei thein a om to a telescope nen chuan a chiang nge bok ani tin Halley's comet kha sang kha chako somret paru kum khan hei keima hian ka mu ve man talawa tin innu le pa emo
in pi le pu ten sang kha chakua somret paruk kuma Halley's comet an mudan lo zo chin ula an la thawin ka ringa tin soitur po an nga in ka ring ani chuanin sang ni le somruk pakhata Halley's comet kha lo lang le dona la rei don le mei tu na tanga han chut phei chuanin engpo ni se ar silam chanchin te hi thon tu manga pho thin ani a kum upazok te in lo zo bel theu don nia boina tan chuan kan du tok phot don ni thank you.